Бекмат Османович, ел жұртыңызды баштап Татканебиздин тойуна куш келипсиздер. Рахмат. Эми ушул той мааракеге келгендеги сиздердин жалпы журттун маанайы жөнүндө бир эл журтубузга көрөрмандарга айтып койсоңуз. Биздин элде бир сөз бар. Жакшы жетекчи бул элдин рызкысы, элдин бактысы дейт. Жаман жетекчи элдин шору дейт. Курманжан Татканебиз убагында биздин элибиздин даанышман, акылман жетекчиси болгон. Мына ошол кишинин туулганына 180 жыл өткөндөн кийин, бул дүйнөдөн өткөндөн кийин 85 жылдан кийин ак кишинин арбагын эскерип ушул 2,5 миллиондук эски биздин Ош зонасы Анжан калкы ал кишинин 180 жылдыгын белгилеп атканы, ал кишинин биз тарабыбыздан акылына болгон таазим деп эсептеймин. Дүйнө мына Муса пайгамбар 976 жыл башкарган экен дүйнөнү. Ал киши 976 жыл жашаган эмес. Анын акылы 976 жыл жашаган. Анын ою, пикири 976 жыл жашаган. Мына ошондуктан биздин элдин маанайы жарык. Биздин мына делегация, райгорсоветтердин председательдери, областтын бардык башкаруучулары, областтын жетекчилери мына ошол Курманжан Татканебиздин акылы менен дүйнөлүк саясий потенциалдык мүмкүнчүлүктү пайдаланышып, өз акылын кошуп, социалдык элдин акылын, дүйнөдөгү акылмандардын акылын пайдаланып, өз регионун башкарып атышат. Оштуктарга дагы ошону тилейбиз, республикалыктарга дагы ошону тилейбиз. Абдыманап Мамыровичка дагы ошондой даанышмандык, акылмандык каалайбыз. Тоюңуздар тойгулансын. Абдыманап Мамырович, мына коңшулаш жаңы облустун өкүлдөрүн тосуп жатасыздар. Той сиздики, той ээси катарында сөздөрүңүздү калы. Биз бүгүн абдан кубанычтабыз. Бекмат Османович баш болгон бир тууган биздин Жалал Абад облусунун өкүлдөрү энебиздин 180 жылдык маараке тоюна келип отурушат. Мен муну кубанычтуу деп айтканымдын себеби ушул 180 жылдык мааракеге даярдангандан бери жагага Жалал Абад облусунун жетекчилери Бекмат Османовичтин өзүнүн жетекчилиги астында жакындан жакын бизге жардам берип, жакындан жакында сөзү менен колунан келишинче, кубатынын жетишинче биз бардыгыны жардам кылып ушул маараке ийгиликтүү өтүшкө көмөктөшпүз деп күнү түнү дебестен кабар алышып, сурашып турушту. Бул деген бир туугандык, бул деген биздин ушул Паргана өрөөнүндөгү эң бир мындайынча айтканда инсанчылыктын чоң, мындайынча айтканда чоң бир кырдаалы. Мана бүгүн Жалал Абадтык меймандар келип турат. Булуңгурчу республикабыздын, кала берсе Казакстан, Орто Азиянын бул бурчудан бизге бир туугандыш болгон өкүлдөр бардыгы келип отурат. Тойго дагы бир жолу айтабыз. Кош келипсиздер. Көңүлүңүздөр кунак болсун, ишиңиздер ийгилик болсун. Куш келипсиздер, куттуу короктор. Жан-жагың менде куттуктайм элдин майрамын. Өзгөчө жакшы туугандар ушундай өткөндүң эске кое салганың. 180ге келди деп журту жатканы белгилеп, ардактаганың ушулда кечең акылман адамдой арбагын. Анткенин ата журт сүйгөн кишинин атактан кой бек болот, айтылып калчу тарыхтан ал жөнүндө сөздөр да көп болот. Өз эли сүйгөн адамды менимче өлбөстүн бири деп коет. Ушу калк сыйлаган Курманжан кайрат акыл жагынан экинчи канекей десе кеп болот. Ордолу элдер чогулганда бул оштуктун эмес майрамы, достуктун болот майрамы. Эжебиздин карачы бүтүн аламга кеткендой салмагы, куттуу болсун биерге достордун келип калганы. Салам айтып кетели, ар жагында тетигиң Өзбекстан мекени, Тажик менен Түркмен Казакстандай өзели, бар келген кечени бактын айта кетели. Эжекеним бүгүн бир салтын айта кетели. Жана мен карап кубандым, көргөнүмдү айтып турамын. Агерде Курманжан Таткане болбосо
olbosa, kurman jandatqa konbosa, ataqtankta bolbosa, apa uskunday ataka, agişiňa gemdek bilen konbosa, orusta gelip kasağı, bolbosa kırgız eldin barının, ugulat bilen atağı, ilgeriten beri bulenem, Karaçı 96'da yaşadı, Alımbek Datka joldoşu, alayda bolgon ordosu, agişini nasıl karasan, kadimki ganikeyde siyaktı, karap dursan doy formosu, özün ayalda bolsan elderde, karı jaşı tengderde, başkargan eken eneviz, yaşınan yaşın işlerge, takşalgan eken eneviz, Oruziya yerine, maktalgan eken ejeviz, Kıtaydan beri kısmadı danktalgan eken eneviz. Kalkını aldan untular, ırtımak bilen basarık, apalık kıldın apalık, bundan alı kararda, özbertiniz el bolup, kazakınız dem bolup, birimiz, aşkusu değil dem bolup, kıratların muğunday, bir ketuman muğunday, yaratıran varımız kaynanan son bölüm bolup, güvenlik daim güvenlik, vaktın önüne sürelik, rahmat edin gelgenin, elinin elinden biraz satımın bekleyicinden kalan ellerin, emgöresidir doğru, çoğalaydın tövlerin, o zaman orasında, olma beceriğim gelin, andalanay veririz, aktanday dildi geliriz, rahmet bağırın şunday, vata verip özgünde şunday, baktı dolacaksın elimizi. Kişinin tınar çıkandı balları, akıl menen el algan, arazdaşkan düşmandaki şamal menen jek algan. Bul adam zattın urugu, ayal zattın ulugu, akıl zattın tunugu, asıl zattan doyçılığı. Ak ketterdey türü var, ak jolborstoy türü var, gög jolborstoy türü var, göğmeridey türü var. Arslan jolunda soyluğun, aldınan arstacılar jolun soyluğun, aldınan arslan joyluğun, akşum karı baştan oyluğun, akıllı başkan oyluğun, Allah Tağlam kolluğun, kızıl jolbor soyluğun, Kızır ataya kolluğun, kılındı koydu da oyluğun. Oşo kıyınдар sürde batpagan, geçe Kıtay'dan elin saklagan, oyundur çoğucu batpagan, Orus'tan elin doy saklagan, Bukhar'dık emir jaktırgan, Muladan'ı çapan jaktırgan, Haşkar'dın kanı jaktırgan, Kaltar'dan içik jaktırgan, Geptadaşa gelgende, Dalay generaldım attılgan, akıllı menen el algan, Akbaşadan çen algan, Aramatar'dan kımes, an elim aman bolsun dep algan, Buluttan geldi böldügan, Bürokuvay'dan yaşı böldügan, Kamçı ve tasıp iygende, kamçısın böyrek batıra, kan debinin çıkarbay, al katarlaş gelgende gelmeden, emi kazası gelir getkenler, hayrılbay deci getkenler. Çekip çeneni, sıymını boldan elimden, böyle tutman yerini, adamın aykı bulduğunda vardak da sıyla verelim, kızcayı var tutaracağım, kızına bağlatan adam, ayoldan çıkan direkli gönle sağım önümde, kantarım kızından akelay bulup arka yenim, karnımda cümlem katını vay dayımarım oylardı, Kıyıda cümlem kalktını bulup hayra koylandı, fırsatlar anlat geçinde unutup dolay koylandı, Tolkulay, kancım durayım, savaşırlık durayım, Kadim minen tuttuktan toğumdur gün çok koylar.